E kore e mutu tā mātou whakanui I ngā mahi a ngā morehu o D Company o te ope ruatakau māwaru. Koera te whakatau a ngā uri mātā waka e noho ana ki o tautahi, kia mātou o te karare I te rānei. Tūtahi, mihi atura ki o tātou hoia morehu. Rātou te kaupapa. Toko whānui ho ngā mōrehu, kua mahue mai hei kawi te mana o D Company mo te rā whakamaumahara, I timata mai I muriho e te mutunga o te pakanga tuarua o te ao. And what they said when they, somebody wrote, and it's right, what they said was, we gave our today for your tomorrow. And that's what happened. Today is a memory day where there's so many of our members that used to be members here, they're all departed. I haere ngā tahi atua D Company ki te pakanga tuarua, me A Company te ope keri kāpia o te tai tokerau. Ngā kaupoi o C Company o te tai rāwhiti, me B Company o te waiareki. Nā kui mea atu kia rātau, kei te pai māku hai whakatū. Te mana o rua te kau māwaru ki tēnei marae, ia tau. Aha kua haere rātau. E whā te kau mā iwa ngā mōrehu hoi o te ropu rua te kau māwaru, kei te oratunu I tēnei rā. O te kimai a ngā tokorua o D Company kia te kareri te rānei, e rua te kau mā ono noiho o rātau, ka tae ati ki tā rātau hui ātau, ka tū ki tā maki makaurau, a te rā horoi nei. E kaupapa nunui, e tōna te mea, toko whā rātau kai tōra tonu I roto te waipunamu. Me kena te kamupene D, ne? Enei toko whā, o rātau, tahi rātau ka tino mā wiwi. Ko te rongo kōrero a te karere I te rānei, kei te tāhia e eru manuera tētahi pukapuka maumahara ki ngā hoia o D Company I mōhio whānui tia e o rātau ho te ruatakau māwaru ko Ngāti Walkabout. Joe Glenn, te karere.